happy Easter musiaisa witwa Mutongwe TV kilungu ni Easter situnene yoni Pasaka na namba itu ya SMS ni ile 3915 Facebook tuibaya Mutongwe TV YouTube ni Mutongwe TV official nitawa Jacqueline Binya na tui the break tuinene ya yolo wa Pasaka na cultures ya ndo ingi onandisi anza since wana cultures yomen wana Easter bunnies siji devil eggs na biangi matasherekea na weondu tusherekea ki akamba ready sisi ndo hisi on this omkenie na asungu na be kila twate ya cha Bible na tutaendene ndo soma otumani umwa kwa mwa witu Madam Phoebe yasia yene vinda yako lilikana kana kuvindesi anzia ya kaivali ila motangi vitu Yesu Kristo watile ya wendo monene kwitu ila watoni se wendo monene kwitu twikale na wendo yene vinda yuyu yako fikiria ndo Yesu we yumisie ne vinda yetu isila se ona kuma Yesu eka ukenge pawa sia iwe kuyumya kukonde ne vinda yuni kwa kuisilie we tamusia isia pia nduma kumenete Yesu ni waleilo ni familia yake pio ngema sia ucho langanyaka la kama na kapenda au misi kisomo chuba au misi bebo suba akwata na brothers yake John Madhi na ni mo ame omukusia Isa kuwawa no mo wa eso mukana itheta akamba ni chao to ile takosa cha kumanza na ni chao kila to ile takosa kila kiututethia bishop tutethia kila musiwe kila ngo yenzia ya kutani ono na kaingi netiko dha kukuwa ni ndesianza iuluwa undu twailite kutania ebinda ye ya kukwa na kutharuka kwa Yesu kila kimaana muno ndo notabia tondo Phoebe waweta yene binda ya kwiswania muno tamukamba no kekalandho kamanyakana katika ambaye ila si atangia wa mukamba ni omwe na ina ilete kwikalandho ngaiswania pyo iuluwa thayo wakwa no tangio na Kristo Yesu ndeni wakwa kwiswania nundu ithie ndeni ala bishops na alange deni sieka omunenga mwelekeo wa undu mailite kwika maundu ni kana witho we Christian nicho ne ya we a Lilian to the break na mwe kana ona keno Yesu nundu Biblia yasia kana ona ito tionga inini na hicho kitumite tuto Christians nundu tututanete no Kristo kwa uno lazima tukue na yasia tukue ngelanyo yake nundu ngelanyo yake ni mbuthu kwa evinda yonthe ona ethwa mundu na motanu make ni kwate kindu kila muhimu muno byo ni kwamba kuswania kana yene yo evinda ira ya wekyo wanai na yene yo evinda ira Yesu we yumisie tanthembo kondo witu ni kana tutone kutangio kwa hiyo ona musiaisia wa makosa visesu nedika kiliko ni chako ndotona kwambia kumanya Pasaka yemaanisha hata uyambio mnyosa ni siku ko ya andu meitha mema uyani na wako makasio ka uyani wakeli ko uyambia kosa ne binda ukaitugwe ngano to yemekate twekekela kindu chonthe indi nibairite nda ne binda ya kuswania na ethwa ni musiaia yeta siana na andu make aimeli kana ikana kini go cha ikiko kinene muno byo changa iko tonge andu make ngwatanione yake nigo Bobby yes wewe umwe kala me ukwatikana kamutegoni kaka the youth kesethia mekuwa maundu mekuka mitandaoni ni molio ni mini ya Easter ni molio na kwinuka unaanza kuina thina unaanza kuina mauta makuwa meka tena no inoke na boblo no kwenda ni molio lakini uenda wikalewa town ba mumboni ba masako na mumboni no ba masako ni ba wendo fresh ma boys tumrembo kano wikale to kivyako Easter ni isile ni binda ya kwatania na musi mukekala nthi mukaswania mukaekeane nundu musalabane ni kokwekea twaekea wani ni mwe iwaito we wendo nenga na take iba kwa mwikai yulu wa Easter asanti otondo wasithia andu ma mwika Easter tuona ata maundu ma kuivinjari kupati kano ingi twasioka misiini ni binda ila twilite nda tisio kiana tamisi tikona nya wendo tikona nya ngwatanio nundu waisia kimbibilia ya binda ya kukwata utangizo
ukesa kwithia nite rekebisha nite sisia ithe ene nundu kusia kwa Yesu tuya watu asiwe na nai we are born of sin ku ithe ta mwika tailite sisia nundu nitasiwe na nai tailite kwitikila yu Yesu tunengwe windani ya Pasaka tiketikila kanati ene nai na tikakwata chau utangi iyo ukethia ati atha siyu lakini yu tailite sisia wingi tukasia yu maundu amagi dunia tandu mamwika na muno alilia na ameozoma uta amwekali ya no kwesabu balale lone lakini tawandonge aya andonge makesise makaza twitungeanie tusisi tho isteno na muno kukua kwa Yesu na kuthauka kwimaanisha hata nikanati tusitioke baadhi otangioni ona tiku kwana kuthauka kwikoka nundu ni celebration Bishop Nkose ndani makosa ni celebration mwe Yesu ni wakwie already ni wakwie na ndee kwa ingi tumwetele oke ye ni kindu cha kwililikanya kwiyumya kula we yumisie tondo nye balani ndi so nya mwana akwa kabuwa we mejereti yakatwila we mata ditethesia andu mata no kanisa ni gwito ya isi ya vandu deweta kwa pastor wa kuli ndio pastor Martin imenda maita banyama kulio ununka iwo umisie mwana wake pape umwe tona kwenda atona kumya mwana wake akakwe kondo wito yuno matabana chama yambo bindia nikana bambe ithaka kausebeka andu maswani mesone mutumio mo wakwitwa kalia koko asina munenga mutuko kwena neno mutuko malase na munenga mutuko you celebrate ni twailite kwitha na kutania lakini twailite kwitha na kutania kuili hata niwezi katika aindi mboni okite Jackie aindi niwezi ni masherekea hapa Pasaka aindi mwindi ula weta wa chapati ula waetie eta wa chapati muna atu yake kinamugera wa chapati aendie ayethia Christian mayakti iuluwa Yesu kugwena kuthayuka naona matana muno itina wahambwa ngelanioni nake mwindi la waendie athi osambui actually ono mundi besi kukoya indie bwa mosambui mbui kana ngombe mbui itatu mosambui itatu na mayeki yangu wasionthe na maithi maitandika muno pyu na be mbui imwe yoawa na muno siwe indi mai sana mbui yesu yoawa ingi ile kwa iyedwa sie free na ne kwateje kutumisa inge town wona mbui itesikesi yao ile nawe baba hapa akinizieza ngale ile kwa yumona mbui inge sia unyangwa na sia lekwa aindia suma songa ola musongile wo mayasi anaisho ni sia kata sia kwa nondo mwene yeta thakame nondo wa inge kwa Pasaka ni utape no tanu we bandu lakini waili tenda withe ni urwa kumana ni chao kilotani nibo kwasya Pasaka be kwiyumya kuna na kodia nye ona kwa mundiri se unya mwana akwa kwawe utenda cia mundu oneka kwa wawe utenda cia mundu oyu na ndolo mituki muno na kuvinduka nda kuuma mwongo nibo kwasya yo Pasaka na nisilia kwa ni kwiyumya utosisia mundu mekando nduke kwa Yesu ewasisi kingiki cha ithaka cha mwana akuni Buddha rita mwana wa Yesu nditethie ndio ni Musa labda akaza na lemi ndimo ni ila yo jando hata ndio jando na ndio kuno bani na kutambiro unicho by the way na meaning nene muno kwito pia ala maisha ni maku ukwati yo lakini maiko dharau ibinde hii ya Pasaka ni ya ku reflect na kuinenga bina taithie a Kristo atambaya akamba kwinenga bina be maundu maingi udona kuona angi matwita tumuikaba tumundu tute nundu tumite kundu kwiswa ni binda ya ku reflect na kutongiania akili tukamana hii ithie ta akamba tuisherekea cha utajua yuko tema utamacha pati Lydia andu memo sio ndo mema sherekea hata Easter yo ala memo sino se nyana mbosi akabala fibi wetie wendo wanakuyo kumu mwikamena ne kadha kuileu
tata ndukoke musi ndukoke musi uthatitwo kune mami akonekana kana kakune mpaka ona kuyange memo kwinuka nundu maina kindu tata kune mami akonekana kana kaiko na mpaka iyanoma au like tu kalina wendo so na ketha mundu ni momu na ingi muno nendo coka kwa mwika ti on ala matese Biblia ibinda yetu yose tebso yingi tunengiwe ya kwambia ingi twikiani kwitha Biblia cia kikuke akusa na ithayo kanundu witu kwa wendo wake mwingi twikia kana na isi tuno siethela na ibinda yeyo kwa ithayo katwitha tuyando eo na tuambia ingi afresh no matter kila tunekite bwiti na twambie ngio yuna tuisonga na mwelekeo wa kingai Bobby ndio ni alangi meokwatia western ndo anaweka sacrifice buishereke na kumbe ni wedi chama satanini wisigasia uishereke yako kwena kujajoka kwa Yesu na kuashereke ai kusiawa kwako kwa satani ndo beingime kuwa devil eggs nini tumakanie kuhusu kwatia maundu ma mitandao na kuikala na mwekiola masaito nawo nenda kwasia andu mamwika ibindani ye waisia twenda kuimitate andu makuya kwita mayolo twenda ikalata mo mayolo ndo ninja ndo kumone tuna maswag machamu so kindu kila twaleta kwika utabikite Mombasa ndwipo ai utaendete ndanzi ndwipo utaendete aiba ndwipo mbona ndinezeiwa andu mekwikia bashia kesha hata undu tweka ate na tweka concerts exactly kwa tukasoma misoa kwa sivyo kwa katado kuikesha wachuma ibada ya kwitu ni pe Yesu kedwa itembea bishop no matavya twina yule kidonizo na bado bechu no twaleta kuzize nondo tezo ni negwa amwika kambi na kwa hatangi wa amwika 25 in reflection ya chao Easter lakini na kwa na challenge kiba bishop tutono sustain ando asuma amwika hata yu kwa teanze nondo Yesu ni woki kweto thaciosu nondo ando mamwika celebration it there no seasonal lakini ku remain bau ibo twaleta monya mwelekeo msio tumuwiba kiseseni cha motongwe mwikalita na ando asuma amwika neni aseimo undu utono mea mwana nuno makambi imwa sustain hata ndakoke je kutecha party monenye umwezi kukwilio nuo tono matabia yu asi maitu nendo mea twikale tuthengeanie na ciana citu undu naitu amwikateane kwenda asili mindie vasa naitu nebindane ya Pasaka nebinda ya ondo wasyaja kitutungane maswani twekane tulungane ukesa kwithia kana ka kwenda wizindike kwa no akianzia neno ona twewe kanisa nene yambe ya musi ku twambe ba musi tilungane wiseithia tatunga wendo ona tika introduce Bible study ukeza yetu zomenda tuwezethia ciana hii sina yote ku anduma asi maitu tafadhali tukwatie ciana ibindane ya Pasaka sikese kwa the more tuonania wendo wa ciana na cio ciatia nzela ya eliete chicho ndo nakwasi ona mitando ime na yonundu ni kindu taepuka internet yeba to last tuimiepuka adhibu bandu bosi asia kina cautious me na concert umebabuluba nonginaka soma pe bishop yonakuwa mtandaoni pema pastors ingine mitandaoni kila cha muhimu ni mwana amana ninde toyevela kosa na neyevela kotia tio nenda umina na Lilian bishop umina vitabia ndoma Jesus Grace balame okokoka kesha na kuna kuonge Lydia wisha ndoma Motongo TV stanzeo na ima taba lotonya asema Motongo TV kila ngumwendea ni stanzeo yusitwe ni wendo na sisi ibindani thiwe ikaondo taika o musio na ketha wikala mondo mathuku oyu ipitia mwako isa ya muthemboli kana ni weki ondo musio na nondo ne binda ya siasani tuko ne siasa tuligane bado ne binda ya Easter asante binda sio asante Lilian bishop second that asante nondo wa ebinda ne yekindu chambe kilando na kuweta nikana etho ibatondeka enda kanisani nikana uthiumanye iuluwa utangi yo une mo ni ngiasia ona kuma tene Easter ya ethia wa moyo nundu asiana kusoma misoa mathao kwikika kanisani na wakata note na kesha ya moika nundu wa kusherekea iuluwa kukwa kwa Yesu Kristo
awachumwa tena drama ikwitha kana concert mathau mekwitha kanisa na ciana kusomba misoa no lilikanyo thini wa mathayo ni maitu ni kana kila njaki wa weta mabundiani na kila kana kabundi we uluwata mokamba ondo ho ni chao. Ya asante. Bishop yangu avaya Jesus Grace Center Mololongo na mobya musese witwa Mutongo TV na Mutongo FM kisese kila namba imwe bao kambani kutukwata mbao enda ikwithwa naitu na ni muishi Pasaka nzeo Pasaka ya umisio Pasaka ya kwekiana wendo wa mwe wenda yakwithwa nenyu nitawa Jacqueline Binya ni na Bishop Mana Happy Easter Lilian na Bobby Happy Easter. Tuko mana chuma kingi na thimekai chuma ke kiathimiku. Asante.